Hi everyone, welcome back to my channel. Ka channel akalo welcome le cheu. Voin tu kalau mukbang dona ka video hi full in milo and sak shamula. Then milo like kula milo subscribe sak nge ang cheu. Tunlai kalau mukbang lawa ka achan chu medication aka oma dom do elai kanya tunlai englo doctor in min chua chuwang chuan tlemin ka avoid do thil englo dinner vel lunch vel ai han chuwang kalo mukbang thailawa voin chu englo hei ka recipe hi ka vlog masaka khan in lo mutonga soybean simple top soybean le englo aloo kakan pula simple top in masala ka tel tamwak lawa chuan voin kalo mukbang le tur chu hei hi borsai be chumania chuan hei hi englo mango pickle in a sam englawania ina siamania hei ka chanu ka school chanu thin ka zirpuri lai pol riat pol kwa ka zirpui lai englo an ina ka wakal khan millo pek saka hei hi anu siamania chuan hei marcha pum thaklo chi simla marchi enge capsicum angchi thakmya lo hi chuan hei naga chili nia englo a thaklu tuka hei hi thuna khan ka ei banga ka ei zo thelo chuwang ja abang hi kalau ei tum ang lo chung chai le photang wo oi hei ka soi thengil hei chuna englo ar tuile tamato ka kanga ka nei bang kha hei poi kalo me bokanga voin chu cho ka ti cho ka chum lawa azan la maing lo chuna khan tlemin ka lo chum tam dawa chu ka lo kan lo ring zana achari mo heten choi han heten phatla tui UP achar an siamlum hemi marchai thakania thaklu tok
tunay chungro ka doktorin non veg ay phalwa artui ka aloo le soybean kan he tuina en lo try we don ya هل ka ido talo tardo
Ka next video ken hunde dunya. Like ni to raw. Then, ha. Bye.